cyakoze Imana no kudutabara naho ubundi Mana abagore bawe bagiye kwiruka ku muhanda ibibazo ni byinshi. Umugabo wacu mu boss wanje yagize ikibazo. Nzinziba. Kumabuja byore nanje ubundi kugufasha gusenga kuko udatekanye nanje ndago ndekanye. Yewe. Ndago nanzi ko abakobwa b'inzobe babaraga nakabagore. Kagorama ibirenge. I don't see much. He explained the cigarette dancing in his mouth as he spoke. It's it. Yego! Niriwe. Ni karibu. Churi. Mzee. Mraho. Niriwe neza. Mraho. Muri mwenyine hano se? Turi. Amakuru. Meza? Abandi bari he? Abandi? Bo, ninjuriyo. Amakuru ki? Ni meza. Deve ari he? Deve? Ko ntawe hari. Yagiye he se? Bon. Sinzi. Nahirutse kare yarari hano. Ariko sinzi ahantu yaba yagiye. Yari wa buhoro si. Na mahoro nta kibazo. Na mahoro. Yego. Cyangwa ariko reka nkubase. Jevu ni sheri wawe. Deve turakundana nago yabibabwiye se? Bon, ntabyo yigeze avuga. Nese no bwa mbere mbonye. Si ubwa mbere nuko ari ubwa mbere nkubari ico kibazo nandi nyimaranye igihe kwa buri munsi y'ubushaka Jevu cyangwa nkamura muri kumwe nkamutari kumwe nkumva nawe hano ari kumbaza ngo agiye kureba Isha bese nuko nabikubazaga nta gandi mazimwe da murakundana gasi byanyabyo ni byanyabyo. Kundo ni rwogere da. Akoze. Bo yarari hano sinzi ngo yagiye. Ariko bura mukanya arabaje. Yewe. Ese David abigeze kubwira ko dukundana? Ndakaje yo mama ari. Yo ntayigeze bimbwira pe. Kandi nta nubwo naje no kubimubaza. Yawe mubaze. Nzakwibariza yewe ko buri kanya buri munsi buri gihe buri sekonda iyo umwe atari kubona undi hagati yanyu mbonaga buriya yari kusaba kugira igihe kigeze aragukunda gasidanya byora ngibyo se buriya ntawamenya mu mutima w'umuntu. Mama nadukundana ariko nyine ntabwo umuntu wamenye ikintu abatekereza ariko ndakeka ari ibyanya. Azakubwira rero n'utugeso twe ukunda nubizi. Ingeso mbi nta matora ubonye yanditse hanze. Icyumba cye ni umusaka. Umusaka ni umuki? Umusaka ni umuki? Ntagahuye gusa mu cyumba cye. Ariko ndakeza unazi nta hantu ntavujije. Najya mu gikombe kumushakira umuti byaranze. Deve nyarakubiri. Kurusha nyina. Oye seka. Oye nizeye kuri gutebya ni. Dore yaje. Niko mwari ugiye. Wiriwe. Wahoze he? Wiriwe yimari. Nzi ko baje kukure andicara. Dore kureba kubura kundeba se. Nasho kuyanda kubura mzee. Andicara. Cyangwa muradahani. Cyangwa nta kibazo. Ubwo se waretse tukaganirira hanze. Sinde nari. Katuvugana. Uzehe nawe abona ko abasoma igitabo.
Bandaje. Ahira mwana. Bizaba se bizakunda. Kose dakabara kagende. Nibose ubwo ari kumubwira iki? Yanayimbwa. Kintu kitazi kwikontorora mu bwonko. Ubu. Ntavuga kitireka mu buyaguye mufate neza. Mwiteho. Kuki umukobwa umeze guca namucika azazana nde? Ariko ndi kwibaza ibintu bari kuganira. Mzee yari kunyongera kuburira. Niyo mpamvu nturutse hariya hanze numva murimo musekaho. Sugaye baba iyo bansebeje uri. Yari kumbwira ngo matera ngo yanitse hanze ngo njyara kuburira. Gusa iyo bansebeje gutyo uhita useka. Nese mvuge gwikire se nashobora kukugira n'akabanga. Sina nubwo ushobora ahubwo kumvugira ngo uvuge uti uyu murasebye umugabo wanjye reka ndi umugabo wawe wahazaza. Ese unyara kuburira. Sinyara kuburira umuntu w'umugabo anyara kuburira. Ese kuki ari kukubeshya? Ese ubwo hano hanze hari maturu uri kubona ngo yanitse hano nyine abashaka kunsebya aradukunda. Akunda nyine kubona aho nasebye. Bite se ko waje kude utambwiye? Tugende ndagushaka tugende aha boro tujye kuvugana. Handi twajyaga kwicara tugiye. None ubutangiye kumva twagaruka. Reka ibyo bintu. Tugende tujye kuganira. Tutware n'akantu twicaraho se. Siko bishaka. Cyangwa tugende bishaka gutyo gusa. Ndakunyuza kuri botike mu gurida akaji. Cyangwa urwago.